Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dob yeng jongpi. Nongwan RTI bapau kemat hak jelau ba dispersing rani hakala singu belai layat hu bakat kum ke jubab RTI ke ulayo nang kesorkar India ula ong ba ka jingdawa ban pendrung ya ka ketien khasi haka kernet ke bapra jong riti sensyar keri India kalajan urlong artan hak jing keran bigilap thai kubor ba dispersing rani layat hu bakat kum ke jubab ulayo nang kesorkar India ka jingdawa ban pendrung ya ketien khasi kala poi mentaj ke office jong ka administrative ke Sorkar India ya kabasyan ansara etai sahapo ke yeng darbar thawaan jangkari syuaban yo ya ke jing menjur di habede ini kumiskun mau ya pi ba ka ting kasi da sya ga de ga wi ka tien ga bala pawa not is nama nadu khas nem khat khandai spa ro ka aru po ga Kolkata University kum ga wi na ka asir ngi po ni hu te da jing ya lentis da sya na ga lang government klale la kamram ban yale kumno ban perung ya ketin kasi po ke schedule te dasya ketin kasi kumba ngapen kan mau ya pi ba ka de ke bas tanat ban tip ba ki ni scholar bro oi perthegi ko ban tip ya tan ra jo ketin kasi te kumba pen kan mau ya pi ba wat ya ga history jo ya ban ko siru chpangat ke hima madu baskut la thoro apa ka Mahabharata don we professor wong ba ngawan sipo ari kasi tang bentip khangno ga himam madruskut kadon namar bayak himam madruskut ladip tho apa Mahabharata kumas kenau phi ba Mahabharata ga de bla tho na do saw do sanajas ne manchwa ti ga thai ga de ye research scholar ga ni ga juk dunyi banwat bat ban pule ta ka kot Mahabharata ga de history jung India ka bala tho dau Krishna dai payana kini ka Mahabharata ka don ru khararpi khasla tika ai ka long baka tik ye je benriu jungi nama na kiwe din kiwe lalap baka je benriu ka de bla rimba bat la yo aru ka jing tip na ka jing tes ye gini ka slim snanal po dikasi ngi khosi la nang ban sainar na do ar hajas ne menchwa tika long ka ka bas tanat ban tip se je benriu khosi baka de kiwe na ka je benriu ka bala pawa po na di India namar arjas nem menchwa ka along juga por Yesus Kristus tengi kar kom kor ngadang ban sainar ta ka de ka bas tanat bat na jing pule ba ka DNA test na arjar nyur lalap ba ting kasi ka de week ting barim tam India par kuladon na du karta san po nyu hajar snem te ka ne ka tinga nanti dasya kala ktik yu babon ban lap ya tan ra yung ting kasi bat tertel hadu ba pelong ya ka Kolkata University ban itu na ya ka khandai spa bat tertel lore yo ado ki jing itu apa sarkar yo ka me khalia kum ka official na lawit haka agini snem baladep te kalau kini ketien nak lang jonga ada syang lah sistem kumno banwat ya kalintiya jonga ketien nama nak lang kum ka komen nama khalia la dep itu daka assembly hapo hagini snem arajar khandai te kini kedik RTI gawa ngalayo napoka komen nama khalia namar ba kajingla jonga RTI kalong bantip kumno kalintiya jonga ketin kasi last year dan ne Delhi te kumbas kan mau phi cha ko skor me khlia ka lale ega ba baha mak lale ega namtan panhun ye bi sngiu jong pa ba te halor gani na kalem government me khlia kumbas kan mau phi ba har sau tarik Disember arja khat khandai khat phra kila pha spo Delhi ban itho egani khningsi ba bandawa ban itho no tin ye khningsi po ka is kedu jonga Indian Christian ha baide ba gani na kalem ga sarkar me khlia kalau penkan mau ya ketin kasi bakal don ro kejing itu apa assembly ya ketin kasi bat kunjuk ro ha kisngi hagi tarik ki bala bansawa ki bala dep ha ka arfan tarik February 2000 khandai naklang government no mekelia ka pan reminder gan apa New Delhi ha bede bakata stars juga tin kasi dai ka Delhi bobo ni ka chuba ba kane kalong under process dai kam biathu bale tikana ya kada bale ba kaslem gan ketin kasi tiha bani thu apa ke schedule tiha bede begane nak lang jonga ngalawat jing tip apa Delhi ha bede begane ga jing long
jingman nam ta bani thu po schedule te hadin bangla le RTI na po stiet ngayo kumta ba kalong ba kamram yo stiet arsian la pha reminders po New Delhi lor bani thu pen perung la po schedule tina po Delhi ki thu yang ba ka ni ka ktien ban perung po ka schedule kidon art po atli ba de perung kum ka Assamese Bengali Gujarati Hindi Kannada Kashmiri Kanari Malayalam Manipur Marathi, Nepali, Orissa, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu, Urdu, bat kiwe dah. Don apa arti ke barung deprung apoka schedule. Tiha bedai bagane ka jingli jonga apoka ka position na ka status jong kitin kasi habedai jing pas jonga resolution na post Meghalaya Assembly. Tiha bedai bagane na kalyang ka sekarang dia kalau ajubab sanga bagane kalau don apoka kata administrative building ne administrative kata administrative kembali tibi sisian balapoy po administrative kapa bakal long haka linti ke bakat du aswa ban raj parlimen bani thu yakting kasi administrative body lane kani namla ban inform daga ha po Indian security kan thu be yanga bakat apoy po administrative body namar kumiti bi ka proceeding jongka service board po government of India ne Meghalaya sisian lapoy saka administrative building kemut kapau kum kiskiem lo entah lapoi administratif lapaj finance kan sanction ni bisa dengan nero sin lapoi administratif kan pas po ka parlimen dunun kam ban pas ya ta ka ei ka ba kadawa daka sarkar Meghalaya